Twongere tubaha ikaze inshuti bakunzi bani Bisangwe TV aho muri hirya no hino, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari burengerazuba, namwe muri burasirazuba, hanyuma namwe muri hakurya y'amazi, tubahaye ikaze cyane kuri Ni Bisangwe TV. Nge ndi Frank Mario Sebudandi. Reka ngusabe gukanda subscribe niba utarayikanda, kandi tunashimira mwebwe mwese mwakanze subscribe. Ubu tukaba tugendana umunota ku wundi. Kanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo Ni Bisangwe TV ikugezaho buri kanya. Kuri uyu wa mbere, umutoza mukuru wa Chelsea Frank Lampard yirukanywe kuri uyu mwanya kubera umusaruro mubi. Ashobora gusimbuzwa n'umutoza tugiye kubabwira mu kanya katarambiranye. Ni mu kanya mu buryo burambuye. Kuri uyu wa mbere ngo natangiye mbikubwira, umutoza mukuru wa Chelsea Frank Lampard yirukanywe kuri uyu mwanya kubera umusaruro mubi. Ashobora gusimbuzwa n'umudage Thomas Tuchel. Lampard yatoje Chelsea mu mukino wa FA Cup yatsinzemo Luton Town ibitego 3-1 ku cyumweru. Sky yo mu Budage yatangaje ko Thomas Tuchel wirukanywe na Paris Saint-Germain mu Kuboza ariwe ushobora kwemezwa nk'umusimbura wa Frank Lampard. Lampard yagizwe umutoza mukuru w'iyi kipe y'i Londres muri Nyakanga mwaka wa 2019. Mu mwaka we wa mbere w'imikino afasha Chelsea kubona itike yo gukina Champions League no kugera ku mukino wa nyuma wa FA Cup. Yashigikiwe na nyirikipe Roman Abramovich ku isoko ryo mu mpeshyi. Chelsea itanga asaga miliyoni 200 y'amayero ku bakinnyi barindwi bashya barimo Kai Havertz na Timo Werner baguzwe menshi. Gusa nyuma yo kumara imikino 17 adatsindwa mu ntangiriro z'uyu mwaka w'imikino, Chelsea yatangiye kwitwara nabi. Kuva mu Kuboza hagati yatsinzwe na Everton, Wolverhampton, Arsenal, Leicester na Manchester City. Kuri ubu iri ku mwanya wa 9 muri Premier League nyuma y'imikino 19 imaze gukina, irushwa amanota 11 na Manchester United ya mbere, mu gihe Liverpool ya kane irusha amanota 5. Ikinyamakuru The Daily Telegraph cyabaye icya mbere mu gutangaza ko abakinnyi ba Chelsea babujijwe kugera ku kibuga cy'imyitozo kuri uyu wa mbere, mu gihe hataratangazwa umutoza mushya. Lampard wakiniye Chelsea imyaka 14 kuva mu mwaka wa 2001, abaye uwa 10 wirukanywe na Roman Abramovich kuva aguze Chelsea mu mwaka wa 2003. Abandi yirukanywe barimo Claudio Ranieri, Jose Mourinho inshuro 2, Avram Grant, Luis Philippe Scolari, Carlo Ancelotti, Andres Villas-Boas, Roberto Di Matteo na Antonio Conte. Gusa mu bafana ba Chelsea harimo ibice bibiri. Harimo benshi batashimishwaga n'uyu musaruro uyu mutoza yatangaga muri ikipe, aho benshi wasanga bavuga ngo Frank out. Ku rundi ruhande, abafana benshi nanone bakundaga uyu mukinnyi kuva kera agikinira iyi kipe ya Chelsea. Bamukundaga naho yaje kuba umutoza muri ikipe, barushijeho kumukunda baranabyishimira. Benshi muri ikipe bakavuga yuko uyu mutoza yirukanywe kare cyane. Kuba ari ku mwanya wa 9 si igitangaza cyane. Hari hakiri kare nibwo retour yari igiye gutangira. Bavuga yuko bagomba kumuha umwanya akabanza akagerageza nibura bakareba imikino nk'ine cyangwa 5 iri imbere. Nanone abandi bakomeje kwibaza ibibazo byinshi cyane. Byavugwaga yuko Lampard adashobora kwirukanwa, ariko nibura amaze gutsinda umukino wa FA Cup ibitego 3-1, bavuze yuko bimwongerera icyizere cyo gukomeza gutoza iyi kipe. Ariko igitangaza nuko nyuma yo gutsinda uwo mukino nibwo yaje kwirukanwa. Frank Lampard kugeza ubu ngubu tuzabagezaho indi kipe izamurambagiza mu minsi iri imbere. Benshi batangiye kuvuga ngo ahari na Arteta wo muri Arsenal nawe ashobora kuza kumukurikira. Reka tubitegereze turebe uko bizagenda. Kanda subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo Ni Bisangwe TV ikugezaho umunsi ku wundi. Ikindi kandi sangiza abandi iyi nkuru ukora share, ndetse unatanga igitekerezo cyawe ahagana hepfo kuri comment. Imana ibarinde.